Dobar dan, evo, moje 80. u Zagrebu. Danas ćemo pričati o 80-ima u Zoološkom vrtu i u Maksimiru. I imam neke zanimljive goste koji su isto u grupi i koji se vesele skup s nama o tim pričama iz 80-ih. Evo. Šta će biti, vidjet ćete i vidimo se. Pozdrav! A moj tata je opet nekoga tamo znao ili mi je zube popravljal i onda sam se ja smjel slikat sa Štefom Deverićem, imali, sjećam se, koleđice sa bijelim čarapama. Ali sam riknuo, ja sam taj dan hodal u nebesima. A moj tata je bio zubar u Bregani, ne? I ja dođem poslije škole kod tate, ne znam, pa idemo skupa doma, neka tak je bilo. Ja uđem, stoji Knego, a Čutura je na stolcu. Ne znam, sestra je neki bil, pa me tata čupal zube. Ja sam mislio da je sreća do kraja života. I onda, kad je bilo ono Europsko prvenstvo u Zagrebu zadnje, kad je još Juga bila, kad smo Grke tukli u finalu, ne? Da. 89. Onda su ti oni isto bili na Mokricama, a trenirali su u Samoboru. I niko ne puštaju novinare, unutra ni niš, a direktor dvorane popravlja tate zube. A ja se taj dan kupil one Wimbledonke, ne znam, dobio sam novce i pusti mene striček Charlie unutra, ja bil, Ivković je bio trener, jedini među njima, novinari nisu smjeli i onda sam zamolio da mi se potpišu. I prvo nekak Čutura tam bil, ja mu dam tenisice da mi potpišu. Veli on, jesi ti normalan mali pa nove tenisice, znate kaj ti mogu propaziti, neko piši. Diskog kluba zvalo se Štrukla. Jedno ljeto sam bio sam u Zagrebu cijelo ljeto, trenirali tamo preko put Ateničkog muzeja gdje je danas... Gdje je sad Cibona? Cibona, tu ti je bil taj Štrukla. Te pričam, te bravo. A friend mi je bio Bruno Ris je imao, Branko Ris je bio Volvo servisu Krančevića. Onda smo bili tamo između dva treninga bili stalno kod Bruno imao video rekorder, gledali smo filmiće neke, nema pojma. A na večeru Štrukli, onda se pojavio onaj plesač, breakdance. Da. Džogani. Ja ga se sjećam, ali ja sam ga u Big Benu gledao. Benu. To smo išli u Štruklu, a najjače mi je bilo kad sam bil klinac, Panta i Karaka. Karaka, Dinamovci, ono sve, i na ulazu u Karaku, dole si se spustio lijevo, biljarski stol. Sjećaš? Kako ne? Morao si ostaviti žeton, da budeš na redu i onda si čekao, ko pobjedi, ostaje na zlo. Se sjećaš ti to? Da. I onda su bili ovi frajeri. Pa sam gledao. Ja sam ko klinac uspio dobiti neku. Ja sam, ko da sam sjećaš kad je Cibona ono najjača bila. Ja sam imao curu s kojom sam u salun išao. A u subotu sam sa škvadrom išao u Jabuku, a onda je bilo da je ovi iz saluna čekaju ove iz Jabuke i mlate ih dolje. U salonu su bili bolji, manju, to je ipak motivacija bila puno najviše. Ima 2 razreda do Peredoš po Savsku. U Savsku? Isuse, teška škola. A onda druga 2, 3. i 4. u Križaniće, u kulturu. Aha, kulturu. Za indoor djelatnost, ja sam završio za bibliotekara. Generacija sa ovim Vickom Budilicom, Drele. Da. Oni su bili TV i film. Onda smo igrali, kad smo, dobro, sa Harrisom i Sofingersom sam išao baš u različite raspati, kad ne bi bilo profesora, za kasnije bi na sat, onda odmah van i Bel kartali, ne. I onda bi došao Boban, bio direktor za škole. Onda kad bi došla školska godina, ima jedno 60 špilova. Bela karte. Mi smo stalno Belu kartali. A to su te godine 80. u Zagrebu. To ljudi ne znaju. 5-6 je bilo gadnih tipova, vidiš ih rekao mi to su ti Martićevci, A imao sam birotehniku u donjem hodniku. Ja nekak duže ostao, svi mi frendovi otišli. Kad ovi priđu meni. Lanac, Pajser, uglavnom za 3 minute sam na podu. Ali ne znaš zakaj? Dobro. I do kraja popodnevna smjena je bila i ne znam, krpali su me i ne znam kaj. Ja sam dan prije razgovaral cijeli veliki odmor sa curom od jednog. Pojma, ali niš. Znaš, nisam joj se upucavali niš, joj su drugi dan došli iz Mlatirinku. A onda sam sa istom škvadrom za 3 mjeseca završil Novu godinu smo negdje skupa slavili.
Pozdrav grupi 80 u Zagrebu. Pa lijepo, sjećanja su apsolutno nekakva vremena bezbrižnosti. Lijepa, u svakom slučaju lijepa vremena. Kvart, moj kvart ugao, tada Krašova, Vlaška, sada Bavarova. Pozdrav susjedima. Neki su još uvijek tamo, neke i viđam, neke prepoznam. I mene prepoznaju, neki možda sve rijeđe, ali dobro. Nisam daleko otišla, na Medveščaku sam i dalje i 80. uglavnom da skratim. Cibona, Dinamo, naravno, šta je? Vaterpolo. Pa ne bi baš rekla, tad sam upoznala Dubravka, supruga, da, to je istina, 86. kraj. I do tad nisam s vaterpolom uopće imala dotica. I bilo je nešto jedan novitet i vaterpolo se nije igrao tada utakmica u Zagrebu, nego su putovali u Ljubljanu i u biti sam zapravo tada i upoznala taj vaterpolo koji me eto pratio cijeli život skoro skupa s Dubravkom. I ništa, eto, živimo neka nova vremena i lijepa sjećanja. Bok! Pozdrav svim prijateljima 80. u Zagrebu. Meni kad uopće spomenem broj 8 je jedna od najbitnijih godina u mojem životu, to je 1982. kad je Dinamo bio prvak. Ja sam rođen 72. ali 82. mi je malo bitnija godina u životu. I to ne budem nikad zaboravio takvu euforiju, čiru, bijeli šal, dečke i nadam se da se bude još puno predstavljati. 80. u Zagrebu, dobro, sad mi neko suflira sa strane moja supruga, 85. sam maturirao i debitirao u reprezentaciji bivše Jugoslavije. 86. bili prvi put svjetski prvaci u Madridu, utakmica koju se svi stariji poznavatelji sporta sjećaju. Zašto? Jer je bilo 8 produžetaka. Te jeseni sam upoznao svoju sadašnju suprugu. Idemo dalje, 80. 88. prva zlatna olimpijska medalja, Seul. I što se tiče tih 80. godina, evo, to sam sve otprilike rekao. Ono što mi nekako ostalo najjača memorija tih godina, to je prvi naslov Kupa prvaka Cibone u Ateni, gdje sam, mislim, imao dozvolu svog trenera Bonačića, ali sam ipak otišao u Atenu i prisustvovao tom prekrasnom sportskom uspjehu. Općenito, sjećamo se te Cibone, kada smo 3 sata prije svake utakmice morali doći u ledenu dvoranu, da uopće dobijemo mjesto i da uopće uđemo u dvoranu. I Damir je rekao Dinamo, ali evo, ja se sjećam Cibone. I zato bi ja volio da ta Cibona... Ja se sjećam Cibone, mogu ispraviti. Vrati, jer mislim da je Zagrebu potreban jaki Dinamo, jaka Cibona, jaki Zagreb u rukometu, jaka mladost u odbojci i u vaterpolu. I naravno sve ove naše sportaše koji su ovih zadnjih godina nekako pronijeli slavu zagrebačkog sporta, od, ne znam, Sinkovića, Sandre Petković i ostalih, Tina Srbića i da sad ne nabrajam sve. A naravno da tih godina, ovo što je rekao Damir, smo svi zajedno ponosni i sretni da i dalje znamo i družimo se sa ljudima kao što su Velimir Zajec, Marko Mlinarić, Stjepan Deverić, Zoran Čutura, Aco Petrović, Andro Knego, Mihovin Lakić, pa i Mirko, naravno Novosel i Čiro, koji je tih godina ipak bio najveća faca. Svi smo bili face, ali Čiro je bijeli šal, nikad nećemo zaboraviti. Pozdrav, pratite 80. u Zagrebu i komentirajte, lajkajte, govorite. Vjerujem da će se ta vremena možda vratiti, možda neće, ali bile su stvarno lijepe. Hajdemo sada svi žurno iz grada u lijepi naš dragi Maksimir. Kad odmor zaželiš i šetnji se veseliš, tad Maksimir nama pruža sve.